Kani kedai All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bokong san jong ko kubor mentag step. Ka Kenuan Menteri ke Sarkar Pedang kala penjelan sahendro benai ya ke jing terekam ka Pradhan Menteri Garib Kalyan Anna Yojana. Ka jing tika COVID-19 he India kala tam ya ka shispa prapulai klor khandreu lak teliki dos. Menteri rang ba ke jelam Manipur ula penbenai ke rukom terekam na ke benta ki shispa sni basdang jong ke Sarkar. Bala penlong ya ke jing hikai ki para legal volunteer hasilong henen kesni. Hashwab ngina pai shaka kubor ke babanya ngina shashkor ya kini ke jing penbena ke badon kam. Ngi kentui kinong snap jengi ban bo elade ha ke jing shingan na ke jing pang COVID-19 da ke babod igini ki saut ligi rukom le akibasok. Shimti ka pura dangi ki mas penpaji ni ki wei bat sat khot bhai le ki kti bat kedor khamat. Ka kubor ke babanya Ka Kenuan Menteri ke Sarkar Pedang nen kesni kala penjelan ke jing terekam ka Pradhan Menteri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY sandro benai kata hadu unai luar menta kesenam arhajar arpuar. Haba penbenai kene Menteri rang badu kari Narendra Modi ulong bapalat prapo klur ki breu kari kini jing mentoi na kene ke skim. Ulong ba kabor jong ke India ka syong ha kabor jong baro kinong syong shnong ha kari. Laban pengkemau hang ne baka PMGKAY kala terekam nado ubnaya yong kesenam arajar arpo bat kedeka weni ki program bahaya tam ha kepertai banuan ra jingsngan ha kaliang ke jingdon kabam. Ka jingai tika COVID-19 he India kala tam ya kasispa prapulai klur khandreu lak teligi dos. Ki kubor na ketrat kakot kakya ke Sarkar Pedang kietho batang henen kesmiru la tika syapalat arpun reu lak ngut kibreu. Ha kabedai berkikena bah pedang khat ar bat khat saus nem karta ladap ai palat chiklur ar paulak teliki dos. Katanar kakot kakya ke thuru ladap ai komba ar klur ar pusan lak teliki precaution dos syakinong tre katrat kakot kakya kinong yakun ki bana khamat e bat ki breu belatam ya kan ropos nem karta. Ya ki bah pedang khat san bat khat pras nem karta ladap ai palat san klur nreu pupralak teliki dos. Ha Meghalaya laingut ki breu kli othma ya jing pang COVID-19 henen gesni. Badakine ka jingdam ki breu ke badang doni nu kunyang jing pang kalong sob kundai ngut. Omsham ladan baklat rengkat ba jing pang COVID-19 henen gesni. Ki balaklat baro ha Meghalaya rengkat ba jing pang COVID-19 kat ado menta kidon Syahajar sanspa kundai pulai ngut. Menteri rang ba ke Jela Manipur UN Biren Singh ula penbenaya ke action plan ke Sarkar Bathamai belatib kom ka 100 action points for first 100 days ne kishispa tli ki mat bantrekam ha kishispa asni basdang jong ke Sarkar da ke jing temu ban chakri ki briau ke Jela Manipur ha ke rukom babha ha bro sansnem. Haba kerana kinong tho kubor UN Biren Singh ulong ba ke Sarkar Bathamai ka kwa ban penklan ya ke jing sanchar ba perkhat kinong song shnong ban kentew ya ke jing yolum khajna bat kiwe. Hapo gene action plan antung ya ke subdivision development monitoring mission bar anbo ya ki prabhari officer ban kami ya ke jing ya chaprang kakam. Ka dorbar banding kong ka bane laisngi jonggeng dorbar tawan ka bakhat ar ke Jela Manipur kalakut no hnen kesni. Menteri rang ba ke Jela Manipur UN Biren Singh ulawan ra ya ka Manipur Nursing Council rules arajar pra ha ke dorbar bad ya artli ki Manipur Appropriation Bill la ya ke jin munjur. Kani ko kubor ka wanchapi na All India Radio Shillong. Ya ka jingikai basisngi ya ki para legal volunteer bala penlong da District Legal Services Authority ka District East Khasi Hills rengkat ke jingi trelang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority la penlong hnen kesni Shillong Law College. Ha kini ke program lekran chapang ke Legal Services Authority Act syajar kendai spa prapuhnyo ka benta ki para legal volunteer kiwe ki benta bedai bat kaan bat ki skim na ke benta ki badok bat ki badang saadien ha ki emlang saalang. Ki balawan ajingi kai ki kentob i kong D Sotun i Secretary ke District Legal Services Authority TTM Sangma Officer on Special Duty ka Meghalaya State Legal Services Authority ikong Yaman Sim i Chairperson ka State Commission for Protection of Child Rights bat uba arwalang Executive Magistrate.
Ka Symposium Baarsni Belai Kerteng Prospects and Challenges of Teacher Education in the Light of National Education Policy 2020 Balapenlong da ke College of Teacher Education PGT Shillong kalakut no ahnen kesni ha Shillong Club. Ki reu syampang na kelengkari klewan lang banetai bat bane peliu jingmud halor ka National Education Policy Arhajar Arpo. Ki reu syampang ke bile shimbentah kene ke symposium ki kentub yau Profesor Muhammad Akhtar Siddiq naka Jamia Millia Islamia University New Delhi, Profesor S Mani naka Tamil Nadu Teacher Education University, Profesor SM Sungo bat Profesor Sinong Brin naka School ba Northeastern Hill University bat kiwe-kiwe. Keladon ke jing atai halor ke jing bane kendo na ke jing pentrai kam ke National Education Policy Arhajar Arpo ha ke jing jing hikai kino hikai ya ke bala penia da menteri barem ka Jela Meghalaya Umanas Chaudhuri lawan ru bane shim benta de ki principal bat kino hikai na ki school baper ka district East Khasi Hills. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi unyasa mi kesembo perkat jung bat kibriu hakari bat sabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio ha ke por khatwei baje menta ke step kane kan de ke sen ke ba prabu nyau ba menteri Rang Badu na jingkran ha kane ke program ba shi sen chibnai onla banyo kane ke jingkran menteri Rang Badu na baro ki network ke All India Radio bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla ru banyo na ki YouTube channel jong ka AIR News, DD News, na ka office menteri Rang Badu, bat na ka YouTube channel jong ka Tanad Information bat Broadcasting. Mari adapkan menteri Rang Badu ha ka ketin Hindi, onyo ekjing penkala sya ka ketin Khasi, Jantia bat Garo. Ya kini kejing penkala an sayo biang la shibet janmet ha ka por prabaje. Ha Assam ka jingti do yong ha ki jaka balatip kum ki Northeastern Coalfield bahap apo ke Coal India Limited kelas sedang biang hinin kesni. Menteri ketenat coal ke Sarkar Preng Prahlad Joshi ulaple ya ke kamti do yong rengkat bat menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma ha ketika colliery ha ke distrik Tinsukia. La pensange ya ke jingti udo yong ha ke Northeastern Coalfield ha ke senam Arhajar Arpo na kikat tu kene kidau bedai bat kamariang. Prahlad Joshi udong bakane kan yarap ban permi khajna ya ke Sarkar Jela bat kan play ya kilat aikam ya kibriu. Baro kiling sun bahir na India syakiwikiri bat na kiwikiri si India kelas sedang perikam na duhnin ke syteng senya. Kane ke sedang biang hadin ke jing sange aba arsenam. Katanat Civil Aviation kalapun sange ya kejing penher ki lingsun chiki wei pat kiri hau benai leber kasnam Arhajar Arpo namar kejing pang COVID-19. Ka Airport Authority of India kalakmi biang ya ki kendon maneda na kejing pang COVID-19. Katkum kejing penbet betemai ya kejing pelat lightly kejaka syong ha pedang kinong syong lingsun la weng no. Uwei unong tray ketenat forest ula syayu ah bandayap uwei hati ha Lakhipur ha ke distrik Golpara ha ke Jela Assam. Katkum ki kubor belayo layathu bagane ke jingja kelajah nin kesni ha ba ke kenhun ki hati kelawan banwat bam bat penjulur yaki yang beriu. Uni unong tray ketenat forest ula persyang banbe kini ki hati hendrai ula syayu penban ha uwei ni kini ki hati bat ula kelat no. Katenat yadari kala menjur banbo ya arpuwe teli ki skol sainik bathamai ha kaba anya lang bat kiseng bamde sarkar ki skol ki reshimet bat ki sarkar Jela. Kini ki skol sainik bathamai kindai shibenta na ki spa teli ki skol sainik bathamai banbo ha kelengkari. Kini kin per na ki skol sainik ki baladon lupa. On ai jingi kai banyarap bat banyahap bat ka National Education Policy ke bathamai ban plelat ke bakhambhai ki kena ahdin habut bakentop ya ke jingi orong ha ki Armed Forces. Bat katto ko kubor kalakut kene ke step ke belawan chapi na ke All India Radio Shillong. Ni pengen mawi pi kinong sngap bah ke por prabaje ngine so baga Delhi Station na ke benta ke kubor ke ketin Hindi ke banbot ke kubor ke ketin Pareng ha ke por prashteng. Ni penken maru ipi kinong sngap bah ke por kendai baje na ke station penio ke kubor na ke tanch telam mingi ha ke ketin Pareng. Ka por menta ke ladap Praduna San Minute.